tunil ha hi Haolai ho a song service kane di o hi in tuin bu kane chai tabin to a ko umna o hi le ogres le loi pa amani in to a tha li li a chila hi apu hana hi in tunil ha a artist ho chu hi le Ng.Vahboi pe na hong kivan he chulanga san pi Ng.Rebecca san pi ke nama ke ho ni mi thum ogres to mi li ka he deu he ke le ti ai ki wo pasok na ito na gambi meter di pasulpi ibolhi di patay sa bilibin kan tiwile aba natin pumang sa takalahong nusomi yung dilo bilibin patay bilin kan tiwile Anapan heo hui ka building atile anapan pi se limber atiana KBC gambi number 24 in Pitokun Hall Northern Pinadingin building in Patinin ulen awai pivin tunia zaunta chief guest tu ahin pu thangpahem AEDRD Churchanpur functional president Fu million Hoki Chiwa Haolai Khopi Hãy subscribe
Kalimay ko walang assembly ko le kay mantau na mangji na kalung simle. Dito pa ga chun Hindu or ide wai pai bo yang MLA ni ka commission ki sai tai ti nge ti kai chu. Ki san de ya kalung kim ki chin na chun le ani in kunin jong ku ti pa in no zo sin jong kom ka te se de kazinu le kanu kina le kazila na ka pong ye ti wa chu eh orang orang tu kapan dia nak lalu dah dia je, kalau dia dah bermana, itu penting tua.
si upa ade na chung lam pe again ji chun melo yang ko itin lasah yang athep theidan akilom theibe awai lama ke kai hiu loi adung langa ben hiu loi na kita bang chun chip ge som jang aho lim ho zo se nai se che le nei se be hi ade na ye chun song service hi damba le in bol li he aye chu lak som chun ki ti sa be bola ki mo lo mai the na ye chun dunia artiste so jang he ki han jang kai su mi lo li he na han jang nei su be hi den ti chu tim na ke le he program ki chai to hi ki khen na cha ka don ba ta ki chai de tai treasure puyam pura pikan la hin dunia contribution ki gambia dengan li ta hi ti hi pa thu se zo lo ken tungin